MLA Sohra konsensi ba given MLA loong ba ïatylli kalong Donkam happening khlieh nongsynshar shnong ki bahab ha jingdawa ban thao ya kasau is kasil district patmai ban poi shakathong Donkam ïatylli happening khlieh nongsynshar shnong ki bahab ha jingdawa ban yo district thamai ki Donkam ban ïatylli khnang ban yo ya jingang ngut dak ba kdo ba sarkar la thao ki district ban penjlan ya sanchar khadar shopai ba uloong ba is kasil skalayar ba bat la Donkam ban pensting ya jingket ka bakhya chongka dak ba thao ya kasau is kasil district Angni po isa sa district yo baka district sebelah maya kadno kanong regimentoy at kadno kanang pensting ya ko workload ang campaign duna ya ko workload ya si jong DC po ka jing pe jong ang po isa sa district parang ina sakaway ka south east district nagabenta kati kathan sharo Hoi, hapai day bagani. Niyo banakalyang jo sarkar apin bisi Paul Radep. Banakalyang jo sarkar kala airai shwa batang ya kamairang civil subdivision an upgrade no shaka district. Lay nakalyang ka jomi. Nyemdu jing karna ka sarkar lesi kan sa shem ya garai. Haka poa kapadeng. Nakalyang ka jong arap simat na ikendu berisi am. Honorable CM Menteri Rambak Jongi loong ru nak kalian Jongi balesi kidangdan hangi hanti di jerwet dari lingba ke jingit renang lesi ke sorka ke sesim ya karai hal kuat kepada Malaysia mengisotu pakabaide kalau negeri district kamde ke kam ke besuk lesi ke bandrai tang apo ikandiat puas kamar isotu katno kakta ika pelatingka juga sorka Henry baru iskata isotu banakaliang jo sorka banakaliang jo kipaita hakabai kapol hakabai pat kila ikren hakabai day but kini ki alternate ki district kata ka bankia naka west hasil sekanika ban upgrade kemayoran civil subdivision pargoju for ban thau thamai sagini south east hasil district Berkumju ngioi pembalong menta banakaliang wabon ba kinong mikman lagalong nakaliang joki MLA MDC lagalong nakaliang joint action committee joki rambak snong bokhero pher kilami syakman ban kerpat naga sorka bagi angnut pelat ya kata district bagi angnut pelat kita subdivision berkumta terter Henry nisotu banakaliang jo sorka kamdai ke masuk baju sim ya kan ono arai bukerti kena engage kam lingba ke komiti bala set up apo ke jinglong chairmanship jong chief secretary jong sarkar Meghalaya ban pek mi ban pek sani pha abai dei ba ke jing form ki district batmai lesi ka sejahi ke por bade ka bai dei bar ke district ki kamtang di sotu ka dei ke jing trelang hi jong baro naru nagaliang jok sarkar ringkat hape trelang berbaro ki stakeholders lani kinong edon benta kenang pemilu ya kajingang lut kaba paiba la amlut lasya henenga surun kenturu habai dei berketika south east hasil district nioi banakaliang jong demand forum lut kaladal nakajong ka demand forum ka south east hasil district demand forum keblami syakman naduk ini senang di belajar tampil social sarka belajar kam man upgrade ya ka Sohra civil subdivision hoi nasulun ke tujur hagni ka for bementa belarangi kwa sisa ban poi ka thong ka benta ka ba konsep kalomba idon kam sha ya ka jinge tel hapedeng ki khlieh nongsynshar shnong ki bahab hapo kaniga area jong ko proposed district mangidon kam ko balong wede bat kaniga proposed district don kam palat ila ïatylli jong baro ki khlieh nongsynshar shnong nang ba kaptami kanang ya chakmat nang begin yo ya kata ka janu ba upai ba ula anu nasla tabai dei ba ka jingket ho nakali aliang jong arene tabai dei ba ka jingket ho nakaliang jong hikap tu aningot ki khlieh nongsynshar nang kina Sohra nakaliang da jonga
ngamso dan jingpia ngamdan kanono jingso amalesi ka de personal opinion ga joki gadi ga jingso simet ga jongki re na kalyam ga jonga jisotku ba kamtam habai dei ba kam ga jongi kom ginong ikmat na kawai ga por sa kawai pat ki proposal ki bopher ki jingai jingmut ki bopher bang ju ai sa sarkar hanga simat na jung perkat ba kamlong ba dei ba badan ni chipentip ro chikilat patai kubor ranges kam babona prenti pada ki kam anglut ya kakam ban ya khlieh kata hi ke bentar ba komsam Aisyah bakal kam dan ya cakman nak tak takfir nanti.